U plodnoj Zaravni, nedaleko od obale rijeke Vrba, smješteno je domaćinstvo 53-godišnjeg Željka Popovića. Njegova porodica već duži niz godina bavi se svinjogojstvom i proizvodnjom mlijeka i uspijeva da opstane u sve težim vremenima za poljoprivrednike. U štali mu je 6 muznih krava i 15 svinja prasilja. Zovem se Popović Željko, odavde sam iz Borca. Pa šta bi rekao, imam 53 godine, 67. godište, 54. već. Imam 2 djece i supruga je. Koliko se bavite stočarstvom, koliko sad imate grla krupne stoke i kakav je to posao? Prije svega težak posao, slabo hoće to sad tim neko da se bavi. Velika su tu i ulaganja, odricanja. Za sve mora biti prije, pa onda tek što ostane, ako nešto ostane za mene. Eto kakav je posao. Radi se od jutra do večeri. Imam 6 krava, držim od krupne stoke. A držim i svinja nešto, imam 15 prasilica. Tako. Šta radite, Željo, od mlijeka i kakva je tu računica što se tiče krupne stoke? Pa nije samo krava tele, jer da upotpunimo malo više budžet, onda mi i od mlijeka mora nešto napraviti. Tako da supruga mi proizvodi sir i kajmak. I ovdje sve nema zaliha neke, znači uspijemo to sve nekako prodati. Tako. Bočac je poljoprivredni kraj ovdje, u ovoj kotlini ispod hidrocentrale. Kakav je život ovdje nekad bio, a kakav je danas, Željo? Šta kažu vaši stari, šta su vama pričali? Pa ja sam još malo stari, da ti kažem, dok je 50 godina prošlo, pamtim i ja, znači neki period i u bivšoj zemlji i danas kakav je. Pa nekako, ona država je nekako bila više socijalna država, više je vodila računa o seljaku, o radniku, o svemu. Danas se ne vodi računa ni o seljaku, ni o radniku. Mogu to reći. Mada se trudi država ipak, ali nema sredstava, nema šta reći. Bori se i država koliko može. Kao i mi sami. Moramo svi neki doprinos dati za ovaj život ovdje. Za djecu, za omladinu, ne bili ostali malo više ovdje, ne bili ovdje radili. Jer šta nam je korist? Ovdje se i ratovi vodili sve. Za tu zemlju, sad ta zemlja pusta, ne treba izgleda nikome. A glave mnoge za tu zemlju pale. Ne znam šta bi rekao, šta bi dodao više na tu. Koliko orete zemlje i koju kulturu sijete? Pa oko 7 hektara orim. Prevashodno kukuruz. Ove godine sam imao 4,5 do 5 hektara. I imam 2,5 hektara trožita, pšenice i ječma. Kakav je rod bio i koja je to vrsta? Pa dobar, da ti kažem, prosjek je negdje 5,5 metara otprilike po dolomu, znači dobro, oko 5,5 tona pšenice recimo na hektar. Ja sam bio zadovoljan rodom. Kažete nam malo o sjemenjavanju ovog ovečeta vašeg, imate li tu problema? Pa nema. Dolazi veterinar? Ne, imamo 2 veterinara, jedan nam dolazi iz Mrkonća, jedan ovdje iz Krupe na Vrbasu. I oni sjemene stoku, jer tu više slabo ko koristi vika, rijedak slučaj. Uglavnom to ide vještačko osjemenjavanje i tako. Kakva je ovdje, Željo, paša? Imaju li krave prostora za pašu? Pa ima svake godine više jer sve manje ljudi se sa tim bavi. Zato ima dosta zemlje, kažem ti ja sam. Što kosim, što sijem, otprilike oko 200 duluma zemlje za moje potrebe samo. Što se tiče sjenaže i žitarica i tako. Da. Koliko će vam trebati hrane da prehranite stado zimus? Kakve su zalihe? Pa ima oko 1500 vala za 6 krava. Ja mislim da bi trebalo da mi bude dovoljno. Jer pitanje sad dana kad će u štalu ući, neće više izlaziti do proljeća, do maja mjeseca. Sve što proizvede na svom imanju uspije da proda ispred kuće. Kupci su mu obično ljudi iz grada i sa sela koji cijene kvalitet Željkove stoke. Popoviću oko poslova na farmi najviše pomaže supruga i djeca i radi se od jutra do mraka. Posebno u jesenjem periodu kada je dan okratio,
pa se mora žuriti da bi se sve stiglo. Vi ste i ratar ovdje poznat. Koji kukuruz sijete, kako se on pokazao i šta je bitno kod kukuruza ovdje znati? Pa evo ovdje recimo imao sam na hektar ovdje sa Banja-Lučkog instituta kukuruz, nije mi se loše pokazao, čak šta više dobar je bio. Sijem Zemun polje 434, tako, imam neke i osječke sam sio i zagrebačke i svašta nešto jer pokušavam da vidim kako ide, šta ide i tako. Pa dobro je bilo. Ima li puno rada oko kukuruza, Željo? Kakva je on kultura? Pa da vam kažem, zahtjevna. Zahtjevna ko malo dijete. Mora od same sjetve, od usitnjavanja, od prskanja, od đubrenja, od mnogo toga ima, mnogo. Skupa investicija, a kako kad sad se vrati. Da. I ga isključivo koristite za vaše potrebe? Samo za moje potrebe, isključivo. Koliko ste godina u svinjogojstvu i kakvi su tu rezultati, Želj? Pa možda više od 20 godina. Pa mogu reći da sam zaokružio to sve od sjetve, od svoga žita. Imam svoje nerastove krmače, sve to zaokruženo, pa mogu reći da je to zadovoljavajuće, dobro. Može se živjeti od toga i odmah dobro. Kakve su vam tu dnevne obaveze i koliko tu ima kod prasenja krmača posla? Šta se tu mora voditi računa? Pa mora... Ljude koji razmišljaju da krenu vašim stopama. Pa svaka krmača ima svoj, kako bi se reklo, karton. I datum pripusta i prašenja i koliko je oprasla i koliko je živo rođenih prasadi, koliko je odbijenih prasadi. I kad ih treba odbiti od krmače i kad se ponovo ganja, sve to, kako bi se reklo, rodovnik. Da, i tako, a poslovi su od ujutru, kad se ustane, popije se kafa i onda se sprema žito, sprema se hrana za prasad, za krmke i čiste se štale i tako. Koja vam je to rasa i kako se ona pokazala? Landreas, pokušavao sam prije 7-8 godina, možda i 10 sa Pijatrenom, pa nije se pokazalo nešto, Bog zna, pa sam to eliminisao, samo Landreas zakon. Za naše područje ovdje i otpornost i sve zakon Landreas. Posljednji put kad smo razgovarali, vi ste nam rekli da vašu stoku ne vozite na pijace, nego vam kupci dolaze kući. Šta to znači? Pa to za mene mnogo znači. To je ušteda mnoga u vremenu, jer dok sam išao na pijacu, puno sam vremena gubio, koštalo me mnogo. I financijski i najviše u vremenu, jer meni najviše nedostaje vremena. Evo recimo sad ovo doba, dan se skratio, radio sam do 9 sati navečer, ljetni dan. A sad međutim ne može dalje od 5 sati. Znači zbio se dan na ovolicno, a poslovi ostali isti. To je znači strava. Koja je sad tržišna cijena, da nam malo pojasnite, malih odojaka, ranjskih prasadi i ostali? Pa tako, ranjski do 3,5 marke, između 3 i 3,5 marke, a tu su negdje i prasadi, negdje oko 3 marke, tako. Koliko oni troše hrane? Pa troše između 3 i 3,5 kila hrane na kilogram prirasta. Eto, otprilike tako. Koliko ste, Željo, uložili u vaše mašine, mehanizaciju? Je li to sve vlastita sredstva ili bilo kakvi posticaja? Nije ništa posticaj. Otac mi je bio vani pa mi je otac pomagao, nešto ja, nešto mi je pomagao on. Pa ima u mašinama između 70 i 80 hiljada maraka. Ali što god mi treba na imanju, da bi trebalo nešto da radim, ja imam s čime raditi. Tako. Od navodnjavanja pa do rada sa mašinama i tako. Vi stignete i drugim ljudima pomoći, snimali smo vas na berbi u Krupi na Vrbasu. Pa mora, šta će se, mora. Stignem, onda ostavim belaj kod kuće, žene ostavim poslove, sve manje vremena za to imam, za otići nekome učiniti i pomoći tako.
Popovići proizvode sami hranu za svoje blago. Na 7 hektara plodne oranice uz rijeku Vrbas ove godine imao je 5 hektara kukuruza i 2 hektara trožita pšenice i ječma. Rod je, kaže, bio dobar, što se moglo i očekivati, jer se puno uložilo u pripremu zemljišta za sjetvu. U mašine je ovaj vrijedni domaćin uložio preko 70.000 maraka vlastitih sredstava bez podrške opštine i Ministarstva poljoprivrede. Otac mu je radio u inostranstvu i svaku zarađenu marku uložili su planski na svoj posjed. I kažete nam još kako je bilo odrastati uz rijeku Vrbas, šta za vas znači ta rijeka i ova hidrocentrala Bočac? Kad sam bio dijete značilo je mnogo. Mnogo zato što sam to uživao, kupao se svašta po čitav dan. Ma baš raj na zemlji, što bi se reklo, pošto mi je kuća svega nema 150 metara od Vrbasa. A sad nekako za te ljepote nemam vremena. Nemam vremena, samo posao, pidžama i tako dalje. Radna odjeća i pidžama, nema šta. Drugo mi ne treba ništa u današnje doba. Koliko je danas stanovnika u Bočcu i vraća li se narod ovdje iz Banja Luke, iz inostranstva? Iz inostranstva se vraćaju ljudi, poneki. Vraća se u penziju, ali taj čovjek već je dao od sebe što ima. Znači, zakon je perspektiva u mladim ljudima. A mladi ljudi, prevashodno, znači škola, pa roditelji hoće da ga obezbijedi, da bude u gradu, da se ne pati, da se ne muči. Pa su napravili kuće koji su mogli kupiti stanove. Taj koji ima svoj stan u Banja Luci, taj se vrat neće sigurno. Ima kuća dosta ih je praznih, evo i ova ovdje ispred mene je prazna, i ova je ovdje prazna. I ona tamo je prazna. Znači, mrka kapa što se toga tiče. Umire narod dosta, pošto su to ljudi sve 70-80 godina. A rijedak slučaj, evo sinoć mi je došao po prase, čovjek, rodilo mu se dijete, ovamo gore dobio sina u Novakovićima, svaka mu čast. Neka takih, daj Bože da bude i kod mene sljedeće godine. Kako je živjeti pod planinom Čemernicom? Idete li gore po drva i... Pa ne idem, uglavnom kupi se drva, imam nešto, ovo moja šuma, nešto sječem kod sebe, nešto kupim i tako. Tako spremam se za zimu, već sam se spremio. Veza sa selom Baljvinama, kakva je i taj put, hoće li se raditi? To ne znam, fali 1-2 kilometra, ima makadama kad se to sastavilo. Ja mislim da je njima najbliži ovdje Bočac i da bi oni najlakše se vezali ovdje, jer dosta prijatelja, kumova, ima rodbine odavde iz Bočca i Baljvina, ali upravo izbjegava se zbog tog makadama nesretnog. Ima 1-2 kilometra kad bi država malo povela računa o tome. Pa možda i oni koji ne misle se vratiti kad bi vidjeli da ima uslov da se napravi gore, recimo vodovod u Baljvina, nema ni vode čak. To većinom koji ima bunar. Da se napravi voda, da se taj put sastavi. Nije to Bog zna koliko, jer gore bliže Baljvina odavde od nas je otišao vodovod vode. Znači treba malo samo volje i truda i da se to napravi uslovi malo dostojniji. Vi imate i svakodnevnu gradsku liniju sa gradom Banja Lukom. Ima. Vraća li se narod, radi li dolje, putuje li? Pa uglavnom ko je otišao u grad, taj bude dolje. A odavde svi putuju na posao, većinom. I vaša poruka za sve poljoprivrednike koji nas gledaju? Pa ja ne bi samo poslao poruku za poljoprivrednike. Ja bi poslao poruku za čitavo društvo naše.
Samo rad. Trud i rad. Kad tad će pokazati rezultate? A sjediti i čekati da neko drugi pomogne nešto da gura sa leđa, nema od toga ništa. Svaki čovjek ako je punoljetan mora shvatiti da mora da radi. Da sebi proizvede da radi, jer ako je punoljetan znači mora i odgovornost neku da ima na sebi. Eto, to bi bila moja I da se žene, da djecu stvaraju. Bez omladne, bez djece ništa. Selo Bočac smješteno je u podnožju planine Čemernice i u slivu Vrbasa poznati je poljoprivredni kraj. Pratilo ga je iseljavanje radno sposobnog stanovništva u velike gradove i inostranstvo. Povratak teče usporeno i obično kad se ostvare penzije, navodi Popović koji uživa svakodnevno u poslu i ne bi ga mijenjao ni za koji drugi.